বর্জন করুন বর্জন করুন শিখ শিদুল আরব পঞ্চায়েত বিধি তুম রাখবে 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 শিখ শিদুল আরব পঞ্চায়েত Sik Sidul Arab Ponsai election ang campaign ni tung koi koi. Sik Sidul Arab Ponsai ni campaign ni tung koi koi. Sik Sidul Arab kat pon. Oh, Karbi Anglong Autonomous Council ek nong Duramla constituency dak Duramla henlo. Lapen nili tum dak pili tengkaralang sulong CM Tuliram Longhang. Lapen MLA Rup Singh Teron. Lapen local EM Prohaton Notoro ami pike kainang ko kelalo. Athema non penap digo. Non la second phase ponsai election 6 Sidul alo nang abi ko puthak sini tum pini chesong nang kok lo lapen alang itu ami phi bisame alang tum bang thom ami phi bisame nil tum ke punang kok lo lasi athema nil tum lada ke with documents athema 1975 Assam Gazette notification da pakai yellow lake Assam Gazette notification record lo alo lo lasi Assam Gazette notification Assam Gazette mane Rajpatra lo Assam Gazette mane lage si legal documents lo official documents lo ele tu aphan la an ele tu aphan arong ele tu aphan ang packet na pier bisame ele tu 6 Sidul alo alang tu arong na par lo lapen 6 Sidul alo ponsai dengan bila ke comment tu ne bisame nil tu kar bilo chali asong lapen dat nil tu doam la awar arat nil tu comment tu sebe chekroin thek the lapen labang so putha ke nil tu chunchetik lapen kar biang lo Autonomous Council tu anu kang thong chikrong et anu kang thong chikrong et ame kami chikrong et ele tu malongri hawar apat kirai kom dekhe ele tu malongri hawar apat nona par lo ponji bolang tu kabori lage ele tu ningduk meme ele tu kar biang lo ala tu aphan election pahai lo ele tu emi council election MLA election MP election pahai arlo silame biniani labang so ponsai election ele tu 6 Sidul alo nangabi lapen election campaign arong aparo ponamangke ele tu command tu besame ele tu mage alang tum labang so lahai alang tuhan arjumi me alang tum chedon kachedon tom to kedo jare mathame me lasi kibudang tum mangalalo lasi 6 Sidul alo ke 6 Sidul Autonomous Council alo ke ponsai election ke nang biu nei lasi labang alang tum kopi mo si insam dem lo alang tum tong labang so long ni phelage chejore lo ma tuta arjumi me lo lasi Musim Karbi Anglong Pinidak nilitum ek nong Duaramla constituency ke parlo dak tinggal so ahitialong ilitum kacutoy dun IM akai Probaton Taro lapen MLA Rup Singh Teron lapen CEM akai Dr. Tuliram Longhang alang itum banget thom aphan nilitum dak tinggal so ahitiang bong ami pi kai ponang kok lo kopia tisi ami pike kai ponangkok athe bulotang ke lake isining duk mimi alam ke lahen lo dak 6 Sidul arlo 6 Sidul abai kangarlo panchayat election nang biko lahen lo ning duk mimi alam ke lapen ili tumhan kana hok pik alam theke lahen lo 6 Sidul arlo ke constitutional longta ning tok anglo pardak baidak tok anglo 6 Sidul arlo ke panchayat ke lake biune applicable kali mana dak ke biu ne panchayat election ke 6 Sidul area loke pulotang ke non dak ke Karbi Anglong district arlo 6 Sidul council arlo se panchayat election plan district plan se dak nang campaign lo da election ang bikok lo la pena dak a candidate ta endu bahnia candidate ta dak itung Karbi Anglong ni pantap pe mondelo la pen isi kanau ke dunge lalo la dak panchayat ke parlo mane kopilo la ke Assam angkang ang parlo delo ke Nonggang district sa dagay Karbi Anglong abordar ke lagay ng kaplat lo nang cerai tidak lo. Lain lo CM Tuliram Longhang lapen tim Karbi Anglong tum longle inci si pipe bukan yang ke lagay la non ke lagay panchayat election ang biko ke lagay along dia pilang apil these ba cerai dera ting lo. Athema lagay democratic country dake butaram se dake ibinu lo botang ke lagay amit hang along diceklang depo. Lapen non ini tum demand ke lalo non second phase election panchayat election dak Duaramla luke acara bidi pendame CM Tuliram Longhang lapen MLA Rup Singh Teron lapen local EM Probaton Taro tum Duaramla lo mate la 6 Sidul area lo ke panchayat election khangdun dek nang ye
lanon ni fight roxia ni la so jik lo non penap diglo la ni fight roxia ni ya ponchai election ke lake sik sidul yar abai kangar lo an ke lake khang thip tenga po jong se khang thip un ep lo dang ke ni tum he dung ka che song mang ke ni tum deng kon tunang kok ko ke lake join ni adu we tigrum pet man se song lo dak ke se dolo la pen ke APHL si dulu, rongasap dulu, lapen dak duoram lah Arab dak kacetong lo nak cetudun lo.